Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek ule July ni somni le paruk sang ni somni pali ania thu thar rang rang kan ngai thadona thu thar kan ngai thang main comment lama khan Alpha hi news collect hi in that chede ule kan yang in news si atlai thei e mai ti kha a oma khami chung changa khan toite han soifia ka du'a hey social media hian thuleng wa ka tam thina thu dik tok lo mi in an lo po sawanga ngai dam in dil ngai le te tin thu boyan ne awanga zel tang ta hial te po soitur anom ta fo mai he hi kan film khur angaya mi in thu alo po sa thu dik tok lo alo ziak ani po in ati tu kha aziak tu taka kha man chuak lovin alo post chong tu po khaman chuak ni se aziak tu nen khan andan bo chiat dana in angreng maya chowangin ati tu tak an man chuak theilo ani po in kha dot lo the dar tu te khan thu buai an nei thei thawani chowangin thuleng wak na zong hi thu dik tok lo atam thina wangin kan hu masaka piang puan zung zung hi kan ti dan le kan kal phung ani lo hrim hrima kan phak le thei tok anga fin fiang masak phota chumi nuwa thu bel chian dol zok tarlan hi kan du dan le kan kal ve thin dan ani ti kha kan soi masadua Mizoram chung thu thar mai ni lo khovel ram rang rang thu thara po thu bel chian dol lo leng wak hi tam thina chowangin kan hu masaka piang puang mai lovin kan han ngai changa thu dik zok riat tur om fo thin chutiang chu thilkal phung ani awangin neusi man mo takatar lan hi kan ti ve ngai lo ti kha kan soi du a kan film khurtlan po apoi mo hle a yang lai association bolpui ng joint branch press release ni som ni panga July sang ni som ni pali ami hi kan ngai thanga hemi chung changa po hian ti sualan neya an press release kan ngai tha photanga ti chuan atop lama thilla poi thei ziale an ti sualte kan ron ta lang tel don ani ngai thate ang ni som ni pathum thlasari sang ni som ni pali thole nia yang lai association inter branch golden jubilee cup football tournament sang ni som ni pali final khel zo ta ka joint branch yang lai association bolpui ng te chuan final match conduct ani dana le buaina achua dana hetiang hi kan lung oi lo na te ni pakhat na central yang lai association froi tu tele games and sport subcommittee ten football final match conduct ani dana thil dik lo a nge ani ti hi kan mu dana niya final match commissionerin voi ni lai game a call off a match commissioner hian match a conduct ngam to lo thu central yang lai association froi tu te hne na athlena chi oil froi tu thren khat te tangin player te an buai lo thu le fans te tanga buaina hi chuak ani ti in match commissioner chu match kaltlang pui tura anti awangin buaina hi chuak ani ti hi zoram mi pui ta khiata kan puanga kan mu dan po ani tun thlenga hemi chung changa kan thlawang hauna emo thu pha choina thu chua ala om lo hi poi kan ti hle ani pani na bolpui ng football players ten thei top chua match official referee thlawang an hau tlata fans ta kut tuar tur an ven himreng laya referee nak ru pani tiak anga thu thang dik lo YouTube channel than khat le social media vortar ani hi ng khwa inti ming chiat tumna kan ngaya poi kan ti hle ani pathumna bolpui ng khwa final match entura kal mipui nunaw te kan hotur council veng mipui ten mindang hi riat thiam har kan tia nunaw thabar le riltram taka zan tlai tak thlenga dan kan ni hi alung chiat thak kan tia poi kan ti hle bokani hemi chung changa hian COL lamatangin thamuan na oka kan dong lo khamak kan tia poi kan ti tak zetani palina heng YouTube channel Ben Van Chong channel Boy Tlung channel Rainbow Mizo channel ate kan khoti ming chiat na thudik lo an vordar hi poi kan ti tak zeta circumstantial evidence nei lova thu vordar hi ti to lo se tha kan ti hle bok tin heng YouTube barte chunga dem na oka tun thlenga kan COL foi tu ten thu chua an la nei lo hi kan dem tak zetani
heng thudik lo zong zong hi thudik zok mipui mu le hriata puang chuak ngei turin CYL le hruai tu te hi kan phut tak zet ani pangana Central YL nuaya sub headquarter le branch rang te hi Central YL in min en kol le hruai dana hian tui thlang le tui chak in kara zawin CYL hian town branch te du sakna le thlawang hau anti nat em lain tui chak le tui thlang sub headquarter le branch te du sak le thlawang hau na kan dong thalo le a tin kan har sat le mang an laya thlawang hau na oka an chua lo hi mak kan ti hle ani YL Inter Branch Golden Jubilee Cup Football Tournament sang ni som ni pali LDFL CYL tena abuat sai semi-final match le final match ha tui chak tlang dung YL branch le khwa te chunga thil thleng ani awangin voin ni som ni panga thlasari sang ni som ni pali atang hian bolpui NG sub headquarter nuaya bolpui NG khochunga YL branch pathum bolpui NG branch bolpui NG branch 2 le Vengthar branch bolpui NG West 2 te chuan Central Yanglai Association atang hian kan affiliate na kan in nuk dok nga la bolpui NG a chuan YLA kanom to lawani ti kan puanga kan kalzel dan tur chu bolpui NG khotlang mi puiten an ngai tu ang issue by Joint Branch Yanglai Association bolpui NG ti in an ron chua he an thu chua hi enge abul bal tak kan thravelem lova thil thlen dan po kan threlem lova amai ro chu heta heng YouTube channel Ben Van Chong channel Boy Tlung channel Rainbow Mizo channel ate kan khoti ming chiat na thudik lo an vordar hi poi kan ti tak zeta circumstantial evidence nei lova thu vordar hi ti to lo se tha kan ti hle bok tin heng YouTube te chunga tem na oka tun thlenga kan CYLA hruai tu ten thu chua an la nei lo hi kan dem tak zet ani heng thudik lo zong te hi thudik zok mipui mu le hriata puang chuak ngai turin CYLA hruai tu te hi kan phut tak zet ani antia hian Rainbow Mizo channel hian hemi chungchang hi pakhat ma tarlan an nei lo hrimhrima Rainbow Mizo channel poin lungoi lo thu le darkar som ni le pali chunga ngai dam mindil turin ka phut tlat ani ti in content te po aron siam hiala ama ngei po kan thian pa ania anin bia a ani po ngai dam ten ron dila ti suala thupa an ron choya ani po inangai dama tilom tak ania amizo le poka chuti rual chuan hetiang thil hi ti sual pal aniang ti po ariat theya anni Yanglai Association bolpui NG Joint Branch te hi kan dem ngor ani lova anni point anti sual ve ti ariata hemi kan ron ta lan du chan pakhata chu nichina kan soito angkhan heng thu thar leng wak na zong hi diktok lote alo om ve fo thina wangin thu dik zok kan hriat hi apoimo thina heng chungchang te po hi khami alo khan lo tar langin lo chiar ve taila Rainbow Mizo channel hian hemi chungchang an ziak kan chiara wanga min ti ming chatu an ni ti in thu buai ron ziak lut che thu buai nei ve thei mai kan ni don ani chutiang ani awang chuan heng thuleng wak na zong man mo taka lo da thota thu hre masa ni te a hre thei ni te hi e thil tul waka kan ngai lem lova thu bel chian dol zok le thu chiang zok kan channel min ngai lut sak tu te hne na puan chua hi kan du ber ani awangin new siman mo takin kan ta lang ve ngai lo ani ti kha karon soi du a thu thar dang ngai thak chun zamang National Socialist Council of Nagaland Isaac Muiva NSCN IM chuan Manipur buaina chu angai ven rang ti soin Meitei Kalfor Paul Arambai Tengol chu Christian te chunga leilen nalan tir thin le tharum manga be thin ani antia hetiang ani awang hian Arambai Tengol chu Christian telaka buaina thlen to lo turin NSCNIM chuana cha ani hemi chungchang hi ground report a po kan ngai thlato a Meitei lep ku ki zo nam inkara buaina a intana tangin NSCNIM chuan chet lalovin an thli thai reng ti an soya ni tina thil thlen dan bengkhon reng ma se tran lam an nei lo ti an soi bok
tundin muna chuan buaina hi a thalam zongin a in herlo ti kan hria tual chunga kalfor pol arambai tengol chuan Christian te chunga ti du da na le tharum tho na an thleng thina ni he pol hian Christian te angai theilo hle a an ngai tu na le thil tia alang chuak ani Christian te hum him chu NSCN IM mo phurna ani antia arambai tengol chungchang soi chun jom zelin an pol chuan khotlang nun le politics virvela thil thak thengnan tharum man an hre lova remna dal tu an ni tin NSCN IM chuan an ta langani NSCN IM chuan arambai tengol chu Christian te chunga an ril ruput mang thlengin thak danglam tunin an du ti an soya Manipur chunga sa khorang rang zui tu te in ngei taka anom chu an du berani ti in an ta lang bokani July ni somni le panga khan NSCN IM thu chua hi arambai tengol ho chuan an ron chang le ta ku ki le meitei te in kara buaina chuaka NSCN IM in Christian mitlem zok te an beinia an pu na chu hnolin arambai tengol chuan Christian te an huwa tia an soi chu do tani ti in miril ru atiklo zonga ruai sual tu ani thuan soi kan khotlang nun phung le nam nun phung ba ka kan sa khorin na hi kan in pum khatna tan thilpoi mo takani ti kan hria a pon lama tanga kan kalzel na tur ti che thei zong zong laka kan hum himangai ani ti in arambai tengol control room operator Laisram Robertson chuan thu chua siamin a soyani July ni somni pali khan NSCN IM hian arambai tengol chu sarkarin firfiak pola apuang lo chungpoin firfiak pol angin a soyani NSCN IM thu soi chu do dalin arambai tengol te chuan he tharum tho na hi ani na taka chuan Manipura indigenous mi te zinga mi meitei te chunga ku kiral tlanten an be na ani ti chiang takin kan soi du ani NSCN IM in buaina atarlan dan hian a muna thil thleng boi thak tak tak te chu a haidera Manipura indigenous mi te abik takin meitei community ten tharum tho na an to dan chu adiklo hle ani antia eti hian ku kiral tlanten ral thuam manga an be awangin meitei mipui te hum him turin an norani eti member in petak tak tam tak chuan an invent na lama an nun na an hlana chutiang ani laya NSCN IM in eti hi helpol anga asoi hi awan duai thak le a he buaina hian kan mission dik tak le kan khotlang le culture heritage hum hal tura kan member te impact na chu a haiden ani ti in an thu chua hian an ta lang bok sa kwa zong zong le sa khothil te le dik na hi kan za rualin Manipura indigenous mi te nun phung le sa khoro hlu ti chiate mo ti chiat tumna in thup le langsar taka in be na eng po hi kan dole tlatani ti in an ta lang boka thu chua hian malak na rang rang le khotlang tho ho na mangin arambai tengol chuan nam nun phung ngai hlut na thuk tak nei atum thu le thang thar te chu an ro hlu te chuang turin a phui ti an ta lang boka tual chung mi te culture practitioner le scholar te nen thok nunin nam dan kalphung te chu chom nunga choi sang zel turina thoka tunlai khovela kan nam nun phung le sa khonun dana bolo nan kan be zelani antibok Manipura indigenous mi te tan o chak tak in pum khatna siama kan dikna chan vo hum hala an cultural legacy danglam tak hum hal turin kan in pe a chutianga kan ti chuan nam tin te ro hlu hum halin nam rang rang le nun phung hausa tak siam kan tumani antibok tuna hian arambai tengol te hi member singa vel ni turangai annia hetiang anga arambai tengol ten NSCN IM anron chang le thi chu dot mu hlu mani ti chu kan thravekin narin oma tun buaina chungchanga po arambai tengol ho meitei hovina Christian te sa khobiakin an bitum dan te anti borban na sat zia te po kan hria hei hi NSCN IM lampo hian an mu mai mi alova an ni hi chuan Christian te hum hal an tum tlat ti an thu chua khan chiang takin an ron soya hetiang anga thumanga anin chal tau bap bap to hi chuan
NSCN IM lampo hi an ngoi rengin arin om lova arambai tengol po hian an ron chan let akonga hian a in chau tua zong emo an ma ni ngai nep zongin engma an ron soingam lo ti a hriata eng angin nge an ni pahni inkar hi akal zelang hriata ni lova amai ro chu hetia thur ngota in be na mang hi chuan an inkar hi atop mai arin om lova NSCN IM lam hi arambai tengol lam hian tun ayana hian an be ngam mai churin om lova amai ro chu NSCN IM lam po hian thur ngota in be na hi chu an du to karin om lova arambai tengol te hian kan unau te abik takin sa kholam hoi zonga che tan ron tho le a tharum ne na ma an ron la le ani chuan NSCN IM lampang po hian ral thuam arambai tengol laka hian an chelek du mai narin oma hei hi arambai tengol ho po hian an mu mai arin om lova an che zui le ngamangem ti chu hunin alaron thrilang chu thamasa Jun ni som ni le pasari sang ni som ni pali zinga khan lalrin moya kum som thum pali lal sang zuali am veng south fapa chu thuam puya zan rei to taka liam na tak tuarin a oma Greenwood Hospital panpui ani nu loka a liam tuar lavin a thita ani kha e tual thi na chungchang an chuina hi police chuan a moran labok theilowa tual thatu ni nge ya hriatero an man to ani tual thi na athlena tanga rei lutuk lova tual thatu ni nge ya hria thi an mana ama hi aizol pon lammi ni in aizola omlai ania thu te zo fia ani nuwa central zela anda lun halani he thil thlen lai hi mi ta mutu anom ba ka policein an rin hlel an man ta po hian a thil ti ani thuwa phalowa anin sual buai wanga thil thleng ni in a soibok heti lai hian accident anga lantir tumin scooty in an chel zui nia social media lama thuthang ron dar vak khachu police lam chuan thudik ani an ring lova scooty in a chil lai hian larin moya hi kongpuya alet reng to a chhum azing na sabok nen ulavin an chil palzo ka an ngaya tin scooty a chil tu hi tual that tu ninge ya riat tenena om ho an nilo bokani heti lai hian police te chuan scooty khal tu hi an zong zuya he thu buat sai lai thleng hi chuan mu ala nilowa scooty khal tu hi mu ani nuwa thu buai chuina report charge sheet po police te chuan an the lu mai thei be sei ani July ni som ni panga sang ni som ni pali khan chief minister pulal du oma chuan Mizoram People Forum ruai tu te koma sarkar kalzel dan tur an thuron te ngai thak sakin akai ruai sarkar chu mi puiten ril ru thar puwa an din ani angin langtlang le huap zo taka an kalzel tur thuwa lo rila CBI chalu dan chungchang te lo ril bok chief minister hian MPF te an lom puina le du sakna lom thu alo rila sarkar ni tin kaldan uluk taka lo thira lo zir chianga ti dan tu thazok nia langte soi ho hi atangkai ani CBI chu ramdan tharin aphut ang thlapa general consent pek an ni thu te alo ril fia ai kalpo kan ti top dona dan omsa kan ken ko ang chutiang bokin nan practicing allowance po dan ang taka kalkantum mi puiten rilu thar pu in sarkar thar an siam to a waisen takin langtlang le huap zo ro rel na kalpui hi kantum tlat tani ati pulal du oma hian state project monitoring committee kalchho mek dan te tun naya na tho chia media a lo lang then khat thok tu te chunga ma an lak dan te tender then khata sarkar thutluk na siam dan te leiba chom an nga awanga har satna an to dan le ma an lak zui dan te central sarkarin puk thei chin asiam chunga chau sumpu kan tum thu te chumi atana inren chem nalama ma an lak na te tun naya special drawing facility manga ninga emovel chau an pek bel chan chu state sarkar tana a hlok zok na a omwanga ti an ni thu a ril fia bok MPF general secretary Reverend Laram Liana Pachu au chuan kumchan ve chung lekin sarkar malak na thale du om tak tak mu tura oma wangin an lom hle ti asoya
thattaka ram inrel bol na le mason na akal zel theinan an pol thil tumin asoi angin MPF in angai poimo thilte anena thlen anni thu ata lang bokani Mizoram lok ayakta chuan Lengpui Airport cheithat chungchanga Chief Minister Hlui Puzoram thanga eirua pu ani na Chief Minister Pulal du omatne na tangin chan na andong to a heti lai hian lok ayakta hian he thu buai chui tu Anti Corruption Bureau ACB ya riat bel du an nei te an zot le me kani lok ayakta chuan Lengpui Airport cheithat chungchanga Chief Minister Pulal du oman thu thar the dar tu te akom na asoi te chu riat chian le zualan du a Chief Minister Personal Secretary Kaltlangin January ni som pakwa sang hi som ni pali khan an zot fia hun enge mo chen Chief Minister atanga chan na andon lo nuwa lok ayak ta chuan chan na andong to ani Chief Minister atanga chan na andon nuwa lok ayak ta chuan thu boi chui tu SCB ya riat bel du an nei te an zot le a SCB atangin chan na an la dong lo SCB atanga chan na andon huna thu buai kalpui zelani dan tur ngai tuale aniang Mizoram First Movement MFM chuan Lengpui Airport ti changtlun na dan bo chiat na a oma ngain March ni som pali sang ni som ni pani khan lokayak ta a complain an the luta amo phurtu bera an pu chu a hun laya PWD and call to Chief Minister Puzoram thanga ani lok ayok ta chuan GAD thu a zo fian nuwa Anti Corruption Bureau ACB chu zirchiang turin natia SCB report the luwa du khoplo an neya wangin lok ayok ta chuan SCB chu zona azot le a SCB in an chan le nuwa hearing soi ho na le in zo fiana buat sayani Chief Minister Pulal du oma chuan Lengpui Airport cheithat chungchang hi January ni ruksang ni som ni palia CMO conference hola press conference anei na soi chuaka chua thu soi chu lok ayak ta chuan ngai poimo in Chief Minister PS ne na January ni som pakwa sang ni som ni pali khan azot fi ani ramdang thu thar ngai thak chun samang US Congress joint session Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ni lai ni khan thu soin Israelin Hamas abeina ne na pum hluman chan ma chu US hian lo thlop tlat turin angen non le a US lawmaker te hne na hian kalome America ti soitura local kani atibok Netanyahu hi athu soya ati tak hlebaya Gaza in beina hian Israel sipaiten ne na anchang nge yang ti rin thei tak turin in rin tok na anei ni in an soi tun tum hi October ni sharia anin do nuin rampona Netanyahu thu soi voi khatna niya indo na hian Israel mi sang khazani velan thi to a Palestine singli vel an thi to bok ni in Gaza health official lam chuan an tal langani ni lai nia Netanyahu thu soi hi pon lam le chung lam atangin soi sela hlo le a Democratic zinga azat ve chuan an thlop lowa President Joe Biden le former President Donald Trump tran tu te anin then phok ni an soi Palestine lam chuan US administration le Congress chu Israeli Prime Minister Netanyahu wan abe na chu titop tura nor turin an lokar ve mek bok ni in Palestinian official news agency wa fa chuan atal langani Benjamin Netanyahu thu sai hi House Speaker Mike Johnson le Republican lawmaker te ruwa manania thu sai tura a local po hian anni ho hian an lo welcome ani thua sai don hian House member te chuan standing ovation an pe a ase Democrat member som nga vel le Independent Bernie Sanders te chuan a thu sai hi an boycota a thu sai na tel lo langsar tak chu US Vice President Kamala Harris ania ani hi US Senate President anga thok mek ania jinnatur program thui tak alo nei to awangin atel man talawani Netanyahu hi US Congress joint meeting a ramdang mi voili thu soi om chun ni in Winston Churchill record akhum ta ni Netanyahu chuan rangzo karal thuam lama Israel tran pui turin na nge na Netanyahu hian
vo in le ni tinin America le Israel chu pum khat tlatin atang dun turani kan pahnia kan tran dun tlat chuan ne tu kan ni ang midang te chu an tlom donani kan in do na hi keima ni chop himna tura be kan ni lawa nangma ni himna tur po ani telani kan mel ma te chu in mel ma an nia kan in do na chu in do na ania kan ne na chu in ne na ani chiang taka ne na total victory kan nei ma lo chu kan bezel don ani atibok athu soi du lo tu protester sang tam tak kapitola kongzo mek te chu chang le tin Netanyahu chuan heng ho hian October ni sharia naw sen thlenga that tu militant te kha an support ti na emni atibok ani US Capitol Police te chuan heng lung oi lo kongzo tu dar nan hian mit tuitlak na le thir palte an man angai hiala mi zani vel chu an man bokani Israel le Hamas indo hi America president in thanna lo om tura in be na point liam per te zinga mi ani dona Trump chuan heng protester US flag te lo hal tu te hi a president chuan rem nge an nianga kum khat lungin tan ti ran niang ati zui ve zat bokani US President Joe Biden hi Israel le Hamas in dona langsar taka Israel lam atrana wangte ral thuam sumle payana sattaka Israel apui thina wangin ama trantlat thin tu Arab le Muslim te hi an lungoi lo hlemaya President chu atum lai po khan vote an tum to lo thu wal out takin an soilang to ani mani lo ka Muslim thathiang hlim Ramadan lai hol vel po khan White House Arab le Muslim ten anena rong taka Israel te chet na ti top tur hian enga tinge na sazo ka ma ilak lo tia President Joe Biden le Vice President Kamala Harris an zo na chu Biden a chuan October ni sharia Hamas ho chet dan en khan Israel hian an la thung rul na tok lo zo kani ti in a chang ni in anin biak laia om ve pakhat chuan a soyani chuwangin Arab le Muslim ho hi Biden a chunga an lung oi thei to ngang lawani US to azin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le US Vice President Kamala Harris chuan tunkar hian White House in kom na hun an nei dona he huna hian Netanyahu chu Gaza in dona ti topa in dona wanga Palestinian mi puite torna ti top turin Harris chuan ngen dona ni Netanyahu cham chung hian White House anin kom dona he huna hian Gaza in dona top tura aduna Kamala Harris chuan a soilan be sayania Kamala Harris hian in dona ti top mitang chua zalen Palestinian civil mi te tuarna ti top le an zalen na nei let tir adu thu a soipui don ya tarlan ani hemi ba ka hian in ka hai puang turin in remna an nei thei dan tur po a soipui don bokani soito angin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wan nilai nia Congress ma thu soina anei ma hian Washington a Palestine thlop tu mi puitam takte chuan lungoi lo na an lan tira hetakal khom te hian Netanyahu chu man an phuta an aw na satle ani Washington a Capitol building ma hian Palestine thlop tu te chuan puitham takin lungoi lo na hian lan tira pro Palestine protester te hian Washington DC a Union Station pona America flag chula sonin Palestine flag kin an thak thenga police ten aknulama an sen hoileni US Congress puna hian Prime Minister Netanyahu chu anupui saranen lutin Congress a hian Netanyahu chu athu soilain ding chunga ama alom na le za na entir na hlan ania United States Security thunei tu te chuan Congress in chung lama Netanyahu dozong alung oilo na lantir tu te lam hoin sniper te anda hiala in ka na athen le al hlaw viau ni na lang President Joe Biden point thu soin tharuk lo la om tur chungin Putinan Ukraine alak lo na tur le NATO ti chak zual turin na ala tho chun zom zel tur thu asayani Hamas ruai tu Osama Hamdan chuan Congress a Netanyahu thu soi te chuan har sat na le America in herdang lam na atilang ti in mitang te in thleng na tur konga
Netanyahu chuan thudik lo tam tak a soi ti in apu ve bok ani Nancy Pelosi point Netanyahu chu ramdang hruai tu Congress ne na thu cha soi to jinga ala soi cheber alo ti vele peka Speaker hlui Nancy Pelosi hian Hamas ne miman te in thleng dan tur ngai poimo jok turin ati ani Speaker hlui Nancy Pelosi hian Israel miman chung te chanchin soipo ngai thlovin he hun hi askip dai nge a voina house chambara Benjamin Netanyahu thu soi hi ramdang mi poimo som le choi moi Congress of the Congress thu soi thei na chan vo neya choi moi to zong jinga chuan a cheberani tin Pelosi chuan exa aziak zui bokani US President thar thanna atling tur zoka mi pui ngai dan lak khoma Kamala Harris chu za somli pali in chak zok turin an ngaya Trump chu za somli pahni in atlin an ring ve bok Paul hi US President Joe Biden President candidate ani na atanga ain nu do nuanei niin Biden an pathian nia ain nu dok ti apuan ma kha chuan Trump hian pola ma a huai chiang le a President thantura mi pui ngai dan lak hi US rampum huwa pa nei nima se US chunga state trend khat chakzok tur achian lo na state ta chet hatan le na chan thei na sang tak aum thungani US mi pui ngai dan laka hian voter zinga za a somnga paruk chuan Harris hi harsat na ma chon turin aril ru a thiam that ba ka thil chingfel turin thei na anei ni nan ngaya Biden khachu vote thak thei zinga za a som ni pani chawin hetiang thei na neya an ngai thung Democrat Party chunga mi poimo te thlop na dong to Harris hi thole ni khan Wisconsin a campaign ngalani heti lai hian President Louis Obama chuan Kamala Harris hi achak thei aring lo ni in New York Post chuan ata lang ve tat thunga President Louis Barack Obama chuan Kamala Harris hi president candidate ni turin a thlop lova a chan chu Donald Trump hi a hne don lo ni in angai ti Biden chung ko hnai tak chuan a soyani Democratic elite tamzok chu Harris hi hnunga an ding ngal veka ma se Obama ero adang lam tata Biden chung te thu chua chuan Obama hi alung oi lo hle a chan chu an chak thei do na a hriat lo wangani an debate thleng ngak ro debate a chak lo nga lang Israel Palestine Ukraine chungchanga debate ani don si ti in thudom na chuan a soi in than ma in yalna neya a chak thei na chance atlem hle ni in an ngai ani heti lai hian Obama an Kamala Harris a thlop thu puan thuaya tum ni in NBC TV chuan a soi ve thunga Barack Obama le Kamala Harris advisor te po in than campaign laya anin landun thei dan turan soi howa Obama nu pui Michelle po in Joe Biden a Vice President Kamala Harris a thlop ni soi ani bok heti lai hian Kamala Harris po mila rang tenan thlop thu an ron soi ve le to a Olivia Rodrigo chuan kum sang ni som ni palia US President thanna nei tura Kamala Harris a thlop zia aron lantira Joe Biden an President a chu lo tur thu apuanga a ai o a Kamala Harris arwat nuwa Olivia Rodrigo chuan kum sang ni som ni pali President thanna nei tura US Vice President turin Kamala Harris chu wantlang riata a thlop zia aron puanga Instagram a abortion chungchanga thu soina TikTok clip chu phau chuangal Kamala Harris siam mei chiate dik na chan vo chungchanga ma alana sa le a video clip a hian Trumpan naw ti tlak khap na siam chu ti top atum thu le mei chiate hian an ma ni taksa chunga thu an nei theina tura ma alak tur thu soyen government in anti le ti lo tur a khil na tur a omlo ti a soina nge kha ani Rodrigo ba ka hian milar dang engemo satin Kamala Harris presidential bid hi an thlop zia an lan tir boka heng zinga hian Katy Perry Ariana Grande George Clooney Barbara Streisand Aaron Sorkin Spike Lee Jamie Lee Curtis Charlie le John Legend te pon an thlop thu an soi bok kani